circuit que com se deia Ricard Tormo és divendres de vesprar, falten 19 minuts per arribar. Anem a veure una exhibició de rodes on hi ha roderes supercracs. A lo millor provaré rodes que mai he provat. També podré pegar unes voltetes al circuit. Adeu. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I'm radioactive, radioactive. I'm radioactive, radioactive. Raise my flag, down my clothes. It's a revolution, I suppose. We're painted red to fit right in. Whoa. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I'm radioactive, radioactive. I'm radioactive, radioactive. Bueno, anem a entrar al circuit de Chest, Ricardo Tormo, i anem a fer-lo sencer. Preparat, Goan? Vale, mira, parrilla d'eixida! Espera, no t'embales, no t'embales. Escarre! Tu no tens que xafar ninguna línia, si no xafes ninguna línia és que estàs fent-ho bé. Què fas? Faig això. Jo estic marejat, ja no se'n tinc encanar. Ja no se'n està l'eixida. Ah, vale, sí. No, m'ho hem passat ja, Goan. Que m'ho hem passat, no? Ara està l'eixida! Ya, ahí te sale. On estan aquests llums? Veus aquests llums de la dreta? És per ahí. Per ahí? Vale. Ara has caigut, última hora. Això es diu una arribada amb estil. Estàs bé? Sí? All systems go. The sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. I'm waking up. I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Radioactive, radioactive.
cada un mes como más. Y yo estoy cada cámara. Ya no te mueves. Ya no te mueves. Dale. Yo voy a hacer un vídeo. Te le pegas a todo. Es vídeo, es vídeo. Estoy haciendo vídeo. Saludamos a Lea. Venga, Lea. Venga, foto de grupo. Entrega el premio. Muy bien. Vamos a saludar primera persona de ella que nos ha ayudado a dar el premio.